Afghanistan khopui Kabul chu nimin khan Taliban helte chuan an lakir leta Kabul atangin mihring an chuak na sa hlea chungzinga chuan an president Ashraf Ghani po banglo heti lai hian US president Donald Trump chuan Joe Biden chu president atanga bang turin atibur mai bokane kumsang hile pakhat nuwa helte hian Afghanistan pum chu an thunun leta a indona atop to tin President Tharatan hian Mula Abdul Ghani Baradar chu an puang taboka herama rorel le tura ma anson dan atang hian tranteang helte hi fir fiak dova ramdang sipaite chetna wangin antom hle khania George Bush a phei chuan an thu neina atopin anom tolove ati man hiala masen chakna chu alanep chuanglo rolrala chetna nen anron pong zela US nen kumsang ni som nia in remna anei nuwa Afghanistan sarkar nen remna le muanna aom theina turin in biakna annei lea masera thairo chu achua taktak theilawane hetiang kara hian kumsang ni le som ni pakhat April ni som palia khan US President Joe Biden achuan Afghanistan atang hian asipaite thiar chua ani tur thu asoita a May ni khata tranga tranin September ni som pakhata chuan zo felman antuma America in dowa puan tona atal reina berchu antitopane America sipayin saseng hi helte chuan rem changa anram hlo to chu lakir le tumin ancheta chat maya May ni liya khan Helmand province Afghan sipaite chu ankapa province paruk vela chet anthozui bokane helte hian mason zelin May ni som pakhata khan Kabul bul Nark district chu anlale theya anram chu indona mola achang ati lo thailo jun thla khan indona hi anasa zuala sarkar thupuang tuin jun ni saria soidanin darkar somni pali chhungin sipaiza somnga anthimana anram province somthum palizinga somni paruka inka na achuak bokane helte chakna lai hi anram chimlam aneya mase July thla chuan anram marlam chu anron thleng chho thui to viau heti lai hian an kutsil to America sipaite chu an hmun pui atangin ngoi rengin anin thiar chuak mi boka Kabul bula Bagram Air Base atangin an chuaka he indona hian US le asipai chakna chu ain rol tameu lowane July ninga helte chuan Afghan sarkar hnehna August thla chuan inrem na nei tura anrot na chu thlenan tum thu anpuanga hetiang la hian anram district zat vevel chu anthunun toa ma anson chakzia hi US sipai hruai tu tenge ngei poin ansoi chuaka US chuan Afghan sipai chu July thlatop khan indo thlona nen apui tur thua puanga mase ma anche tangero chuan anchena tawak lemlo July thla aral meu chuan helle sarkar din dona hian mi sang ni le zali velin nunna anchan le man der towa he hi thlanni chung May le June thla chung lekin ania kumsang ni le pakot nuwa tharum thona kai noya thi antamber trum alane August thatira helde chuan kumtam tak nuwa zarans khopui chu anlale ta chumi nuwa chuan khopui poimo Kunduz chu anthune na nuaya andale thei August ni som pathuma khan anrambung thren khopui poimo le an khopui lian ber dot tu Kandahar chu anlale ta khothlang lama Herat khopui chu sipaite kutatrangin an hne chu boka August ni som palia khan Kabul atranga kilometer som saria hla om Logar province chu ep2 lovin anlale thei boka Kabul kongka chu ankik tadat dat mayane hetiang la hian US chuan Kabul a hian sipayatir lu bela mase helte do turni lovin Kabul atanga civil mi te thiar chuwa na thok turin ani Afghan president chuan hetiang la hian ven himna ngai poimo ni tur thule sipaite chu an phur thu te asoi hlu maya tlom tur thu chu engma ala chak chuak lo August ni som panga helte hian inkana tel lovin Jalalabad khopui chu lalein Kabul chu an hual felta silai le ral thuam dang tenen an khopui ber chu an lu juita Afghanistan chu
an thu nei na hnuaya an da le ta ne Kabulan lu ma hian mi pui chuan he kho pui hi an chua sanin mun sang sanga an tlan dara helte hian an be sei aya ma an son chakawangin US po ain ring man big lo Kabula an embassy atang khang te chu helicopter mangin an thiar chuaka an embassy chu kharin thlona trum munatanga kalpui chhun zom an tum tangot maya helicopter manga embassy a omte chan chua hi kumsang khazakwa somsari panga a Vietnam khopui Saigon atanga in chan chuana nen ai nang hle nge hetila hian Afghanistan President Ashraf Ghani chu helten Kabul an lutir pathiani chawhmalama khan a omna chin riatani lova anram khoyemolaya abiru ani lo chuan ramdanga atlan chiani yang ti thomaria Ghani hi alo tlan che tak chu alo ne Tajikistan lama tlan chia tatuma heram hian luan phalsak lo hnuwa oman lama akal tazo kalo ne Ghani hi in soifein anrama tharum thona are theina tura chuwa kani thu asoya Taliban te chuan ral thuam nen nenan changa tuna chuan kanram za omna le ro hlu te von him na chu ankuta omtoe ati thisen chuak zel tur pumpel na tan anrama chua sananga in ngai ma se anram mi puite chuan hruai tu doi zep an ma ding tur an mamo lai taka anram phat san tu apuin hela ma chon ngam lo le in biak na fum fe nei lova Atlanta dai chu andem hlea a cheber tuar turin kanrama min hnu chiani ante President Tharatan helte chuan Baradasa an puang zui ngaljat boka hepa hi an pol din tu te zinga minin Soviet Union in Afghan an run lai vela seilian ania an throi tu pa omara kai zaweng tu zinga mini kumsang ni le pakhata an tlom hnuwa khan tlan chia in mun ranga apakaya kumsang ni le soma Pakistana manin kumsang ni le som pariata US chuan an chua zalena Katara akhosa zuita Afghana remna le muanna aom theina tura khothlang ram hruai tu te betu berane thotran ni jing lama chuan Kabul khopuya hian mihring an tlem phar to ven himna na thok tu Afghan sipai te phei chu mu tur anom to reng lo embassy om khom na veng phei chu are in are tlok to mai ane heti lai hian an thlona trum hunero chu alun vet le Afghanistan chua san tum hian mi tam tak ani nek boya voin khan in nek boina wang hian mi panga in nunan chan thlona trum hun hi US sipai te chuan an thununa mi pui hno darna tan awan vor zonga silai me puate angai hial thlona trum hun hi anram chua san theina ol sam berle an himna hmun ber tur ani awangin ngei taleng velo mi then khat te chu ahung na tangin an lon liam hial boka thlona hi sipai te ro mannangin thlo chua tirania thlona tamber chu Afghanistan chunga thlok lo turin an kal to boka thlona trum huna tang khang te hi engtin nge thiar chua an ni don ti chu hriat thei alani lowane mi tam tak abikin meichia te chuan helte ro relna omle hi an pe to lo helte hian sa khuana mangin in kai hruaina an kalpui le don tian soi chiang to tuna chuan Afghanistan a hian kantrananga khovel pum hi Muslim sa khuana manga kai hruai kan tum ten latita deuh le ngal mi puitan thlapha na tur engma omlo tin soi ma se mi puite hian an nun dan tur chu an peilo ani ber kan tarlan to angin in ti luina mangin rowan re le dona meichia te chu an betle tlok don boka meichia te digna chanvo kan ngai poimo toang tin soi ma se an kalphunga an ngai poimo tur chin tok chu atlem hle tian thria a helte ro rel na tanga tlan chua dan mol mai chu an ngai to hlomane hetila hian US President kalchuakta Donald Trump chuan Joe Biden chu Afghanistan chungchanga hian a hlawhchham hulhuala puin bang turin atia aza thlak lu laie ati White House lalua nila chuan tuna US sipaite in nu kirda nang mai hi chu anilo topang Biden hi America chanchina tlom chiang beranga hriat ani to done tina soyene hetila hian Biden atelam chuan Trump hun lai kumsang ni le som ni February thla khan US chuan asipaite
nu kira lo tum dai to anti ve thunga chu ke ni chuan kan pot sei zo kani anti anin puna kara hian Afghanistana America chu a hlawhchham ati lo theilo helten thu nei na an chele ta ka phei chuan Biden hian an sarkar chu pompuya in biak na nei pui turang tiatin asoya sipai nu kir konga te embassy atanga helicopter manga in thiar chua chuk ngai chungcha nga te Biden hian soisela hlo hle apum pui thlirin US chu Afghanistan a hian an hlawhchhamin anti hnoka tangin mai michingin an tol chuak zul ati lo theilo bok Soviet Union in Afghanistan an run ma khan Afghanistan hian tunang emema boina an nei ngai lo Soviet Union an ronin rola anel pui ramdang US le athurual pui te chuan helte an pui ve ngal zat boka helte chuan hnehna an changa tunat hunei na cheltu Taliban din tu te zinga hian khatilaya US ina pui thrin helpola tangte po anom nge an helvullen te chuan firfiak an vulian ve ta thunga firfiak ten America an beita ka chuan an buzol Afghanistan chu hanrun lein helte chu an han hnot kiang leta Afghan sipai nuai thumvel an din thra a thuam thaturin dollar tluk le dingon zatel an seng boka indonan tel to chuan araber an kalpui chungin eng an han ni ta chuang lo dollar tluk le dingon tel senga Afghanistan sipai te an puina chuan omzia anei lo khop mai thlani chungvel lekin helte hian an hne ngal theya sum tam tak an sen chuan ven himna alei phalo chiang hle India in Afghanistan sipai te hnena ral thua ma leitir po helhovin an mangtang kai le dai to bokane Afghan sarkar hi US puina tel lo chuan thlakhat chung po ading khong hlei thei lo aneya chuti khopa chak lo chuniin Ashraf Ghanian kan sipai te an phurin ramveng him turin in pekral rai an du ti te chu atlan chiat da na tang hian ama poin a oilowang ti turvel ani ve bokane helteron pon le chana hian khovel chuan doron talovin Pakistan le China te chuan an pui ve boka Pakistan hian ral thuama pek ba ka an throi tu then khat te chu alo hum him thin nia soyania China poin helpalai te chu kumkalta khan alo mi khwal to bok Afghanistan hi khochak le khothlang in kalpona kongpoimo takani pha a ram then khat chu an ma khothli ranin an lo cheve zel tina ne an do hne theitak lova chuan US poin remna sawi an tan pui tangot mayane Afghanistan kalphung hi ramdang in rola tangin abuai to sa chu abuai zuala chu boina chu atop tak theitalo helte thunei na hnuaya hian firfiak an ron chuak le lowang tila chu soi thei animi alo boka tunan president thar hi an pol le helpol inzom du lo tu zingami nia soi thrin ania chuti chungchuan indona chethrin ani tho thunga firfiak in cher chuana hmuna Afghan hi achuak le ni chuan kumsang ni pakhata kan let leanga anram boina chu angai te bok ani le don tinane